Kasongpang mo ta, liganggan ta ka. Makisya ni ganggan nyo, Ote Georgina eh. Ay, wali kagong ko, busy ah. Busy sa cellphone. Ay, sikala, tanto ka ba sinunay tan? Nang naugulo yan, kasumpal ko dyan eh. Kasumpal mo tan, barang mo ay. Wala yung kwarta yun. Sinunay. Iba na yung siri niya eh. Tingnan ko sa'yo. Tan nyo pa eh. Ako niya. Tan. Nalala? Nalala si Kili mang itungitan. Ay, bastiral ka lugawan! Sinunay! Sinunay! Patan? Lazada delivery! Lazada ito lang, makayang kailangan mo. Gawin kong grasya. Ay, mambayar kayo lang, among tanutan nyo. Ay, una, basta kwarta lang ti. Timba ka? Hingga po pa, mambayar akong ko. Maong mo, tanyakar mo dyan, paano galaw mong las kayo? On, paano kimo lang ang bando di mabong yung mga singin niya eh? Dugay ah, paano kulang niya? Bilang niya, paano kayo diskumpiyado? Akin na, diskumpiyado pa kanina mo siya. Aliwadyat pa kanang nanglaba, pati panlupa, lupa'y kwarta. Ay bastos ka, dalaga pa dyan ako. Uti siya. Ay, asawa, madya ka lang. Gabi mo yung pasyar. Ay, labay ko, gasin. It's been a while since he has left. Had some time to self-reflect, so now I'm writing this to you. I'm really sorry in advance for every time I have to ask you if you might have changed your mind. And baby, does it make me crazy thinking about you every day, wishing you'd appear? And maybe I'm losing it, 'cause lately I've been writing love songs to a boy without a name. So here's to someday. I'm kinda over all the talk. Miss Independent never worked for me. Now I don't really mind. Usilan mo ah. Nay. Nakimpi na usilan si kayo. Ay, santak dola. Pugi na ba manaya?